wirikiro bwakwa nwithirite wina ntuku njega na ingukugwata ugeni kiri Nteto chetu cheru themwe na rweri tariki 16 mweri ni jua 5 mwaka ni jua 2023 nkureterete Nteto kuma kaunti ya Nairobi Embutharaka Nithi na isigo bionthe bia kaunti ya Meru. Amona Nteto iria nkureterete ni abunge gukenera itagaria ria mwanka jwa Somalia na Kenya kurugurwa bakiwa biashara ya miraa igatinyara. County Secretary kiambia thiru gutetera thirikari ni mateta jandi kwa baigembe kwinikirwa nkathi onde akariba riu baitete mukana kiri thirikari. Ugendi na biashara kwaragana bothu guchia kariba getetera barabara ya Katheri gwita Kithaku na Kenjo gwita Ikwita. Mubunge John Paul na ugete abunge bagatetera uge bwana kada na kuria atongeria bagwate mbaru mithikali nturi kenda omba gukiria miraa na imera bingi. Mwana niretwa mathitho ntuku narua ni Purity Richard na ningetwa MAUREEN Kinya na Nteto chetu chiriambiria thaiji. Abunge kuma Ntere Chegembe na Tigania ni bataririte gikiono kiao nyuma ya thirikari gutumiria kurugurwa kwa mwanka jwa Kenya na Somalia. Bariuga ngwataniro njeru igachiara matunda jamega kiri biashara mono ya miraa bakiamukana na kada na kambuni ya Kenya Airways batekeze kwera mpanga wendia bwa miraa nthigurune ya Somalia. Ni boro tete kiama ya nakada bakiuga kakigutumirwa ni kambuni imwe ya thigara kuangaratania biashara ya miraa. Anthony Kathenya katwambiririe chio. Abunge Julius Taitumu wa Igembe North, Dan Kere wa Igembe Central na Mporo Abore wa Tigania East ni bakathi tetagalera thirikari gwetukira waziri wekalia Profesa Kithure Kindiki na ulia wa uremi mithikali nturi lia kurugura mianke ya Kenya na ndia Somalia. Abunge baba ni bagwetete atitagalia lele ligatetheria nene biashara ya miraa katika ndene ya Kenya na ile ya Somalia. Na ningwetekia biashara cia tuthe cieta kungarika cia miraa nonto mianke uno tuturotegemea na thoko yetu ira nene neri ina Somalia na miankera ruru athabu ira twaya wa airport ikunia. On behalf ya antu ba Igembe North, Meru itukuibwa sana no ntobo etaharia riu anto itukuminyeu ikareta Weru katugenda kwa nao kimba electro talks era yangi atiere ya kulainisha kuona miraa manto yao itanywe nigurwe Somalia na erengi se Eritrea Congo pia itukuria president in the same vein one kinyao ya kuongela kenda tulitwa tuongela maruri yetu tuichoka chenkatho nebo tukara kuatso kirinya kidore kindike nkatho no ntobo mwanka yu arugura nyankora rurere no ntokawa mambe chirika umandene ya Gembe chiumetigania ikana madaraka nya kugura mburi ikana madaraka kugura miunda ikana madaraka utedia twadaraka na tukora na twadaraka twetu intukubina bechiwe tumikakona cionthe cia Meru County. Kulinga na mubunge Dan Kere Kanyoni Mto ni kabaitho lilitete kambuni ambake ya BAT niyo ithirito gitumira nke ya mea na kada kuroa na wendi bwa miraa. Maana cash crop ni maana ni kimera kira kiandi kiuma mbeca kuna kanda inkomenya kwe bobo metumira ndina bali botumira nyina ndo BAT kurona miraa industry ote okimera gomba wetwa cash crop alafu ambira kurwa kyo no kimenya cash crop watu wetwa miendia dunia yonde kuri aba kwarakisha nto beto airport ba warakisha ki trains kuni kuona naba kuinda kinya muntu akethwa duniani anywhere duniani akaona kimera gikirwa kwa locally na to kwa expect wake akikaribisha kana akiwirwa na tokipokea ketha na kuongwa kiumeto original ikirwa kyo. Abunge baba ni bolitinki ya mea na kada itengoja Kenya Railway, Kenya Airways amana thirikari ja matora kwagitio miraa bula kubaterie kenda gutethire miraa gukila tabulande ja Ethiopia na Netherlands jithirito ikithithia mantu ya nakanda ku classify miraa as a dry, it's in bad taste
na itukwenda mira iritu au completely no already ni aire ratified as an agricultural crop na ni twirere agricultural crop ni kenda mumiru na antubembe muno bato atura irwimbo ne rumoro mira mtu augira mira kimama mira ikara ukintu kitikweleweka. They should follow the example of Ethiopia. Ethiopia wa protect mira Ethiopian Airways dunia yonde. Israel wa protect mira ndege chio duniani kuonde. Kwa Kenya should take an example of these other countries. Baka dia tiloba kwethia tugomba kwendege mira getu duniani kuonde no ntukiti madhara. Are imebe weshima ukiangalia neko nderebo kwa muri yo mira atumete meru hari atora kithuma mauruni au to Kenya kere atorambi konte kona kwena makosa ya mtu kula mira ngarine na hivyo ndo kwenda kuwa akenya betu baba na hoteli sio akenya betu baba na nyambara bana pena ngari sio wona mtu akira murangarine wa muruma wona kira mura hoteli ne wa muruma wonko mnengera sosa kawe kirambi kawe kira makamba kinyeto kwenda kuwa county government ya Meru nyayo ni mira heshima nuntu na mbwando yako yukiangari uwe nari rwe mira number 1 na clip yango tumira ya Pastor Edwin akiugaga ngari yakamataka na ngari yari yero mira mporo kirina taitumu baruga bari harakatini ya gutigira kwina watho kurabuga atethire mira gukira na kweba nokua na nkiamena kada ile gwikara kwa kagita na kagita yetonyagira wendia bwakimera giki itukwenda to in a law. Mira will be protected through law by legislation, through the parliament. Kienda kutuweka kinyana kanda itekolwa manto mira ringi, and we are seriously working on that. I and the Taitumu and the Meru MPs, we are engaging any lawyers. Kinya bunge wa Meru wali kumbere and to an experience ya bunge on to bakira itumurungi na wabita munya, we are all together. Ota majani na kaoa abunge baluga mira ona nompa sine nkero gitokiayo ulako baterie na nkiamenya na kada nompa sikijire mudia wakugwetania mira na ndawa jambo gita kuma muji muneno Nairobi Beta Anthony rangi wakadenya. Nyuma ya bamwe ba MCA guchumiria ntuku ya igoro gutetera munini wa ngavana Mutumantu Ethinki akirikana gutunywa ngari ya thirikari na rugendo rwawe rwa gwita rwongo kugwatanira na nini bangi bamangavana gutirwa na ndi county secretary wa thirikari ya ngavana ni mama niwe kiambia thiru na chumiritie gutetera thirikari. Akiaria kiambi ni areganite na uge bwa MCA baba na nkuruki kuwa thirikari iri na kioto gya kuthamia ritingu gibayo kana kinya kubere keria kirenguge ingi kagitene okaunonekete kugerera mugwe mpuro abore akimuria kwanga bana kawira kanya guitira mirunguge muthurumruki niwe uri na machokio ja thirikari. Mwandiki mnene wa kaunti ya Meru niwe Dr. Kiambia Theru na asimiritie na kuthiria mantu jegie munini wa ngavana Mutumantu Ethinki kwithirwa atina tunyito ngari yawe ala Kiambia Theru ugite uju antu nabo betite bakavuga deputy ngavana na aratunyirwe ngari na igorore barauga na aratunya gwa ngari woni ntindete obichine na deputy ngavana atindete obichine na ngari wera ari parking na ngari we no yara ndenyo ende tukona na ande gwekanje karingi na kugakira gwa utunywa of which tukumenya official vehicle kana ngari ya deputy ngavana itomiji na ituye ngari reta nayo na ngavana deputy ngavana ngari aratunywa na non tububu mbwege ngari se kaunti ya Meru na le Dr. Kiambia Theru itamukana juju kimandereba jonde kinya thaa inkwandika baruga driver bau bangi ponde driver ore okagwatwa kimesiusa kana kenyangagia aitumaira ngari ya thirikari ya county boboye stiro twa mutunya ngari. It is that simple. Ati ugwe ujukie ngari wetenio kirabone okanywe kana ujukie ngari eje ugwe wetenio kimanto yaku mwanya kana kabibia Nteto irio kwenda kuthithia utirete juku amna bubu kaunti ya Meru nitirite muriki muno nundu bakuthamia ritingugi kukirikana ati kuri bunya bene kiringathi Kiambia Theru twakiuga uju kwenda gintu gigwitwa demotion kwena director baire baumire aja uju endi kuota turabaikia kaguru thai tukwaria ne institution nene ni institution already ni egia accreditation ya TVET
na nä agikoci cia kwambä kuritana directors batwaikirie na twabaikirie kenda ba strengthen kana bekira institution yera inya ote director tunywa mucharo taururo muchara nya ciringi imwe na nande gwite muritingu gionde o thirikari na budi kumenya kagita kaunde no athamu ni kenda kuretwo rungika ki uritingu gi lakini nande ugwa wandikirwa baruga oringa mbicha otumira wana siasa na ituga atiri the matter will get out of our hands nande atugaikirira no turande tha no tumire ki wana siasa no tumire ki members of the county assembly then from there na itu athithia ate tutumbo gutethia na nande kangete rambe to county assembly baita bamburi no turaringire muntu siasa nini na ni baitere watho bathomere mbere sheria riuga no wiko na rokenda na akiarire mantu yige mubunge otigale simpura bure ugite oju nande mpurwa buru ria kuthithia areact antu a muntu wetagwo eria bwatana banjesi bare akuruke Daudi barabejo mwangaratania Daudi etete ni kendeta kuthirania ngoria thuno ntu wana ije no gate Israeli njesi jontu nande mpuru wa buri akaingiria akambirio muchokotha no tigira to ngombe tura to kai nande gwene atawije kuthithia kana angambi nande eta kwa distraction. It is politics of distraction. No turandika wira mwangasa netete buthongi muno nande antu baraba bui kwithirwa bagita ngugende ya constituency ciao antu abaita ngugichiao batagara beja gi county kenda ban distract mwe kuruju no ntu iba kuona netete na spindi ya kuga 400 kilometers per hour ne thuriti antu bamwe na bamuje nandi alitamukana kila tiku kibonde batirikare ya county ya Meru aja turethire antu bakija ngugine thaithano cia muthenya na bachoka bakana thaa kenda na ndi thaa iji tura introduce register mirango emwe tweta na ndi gwikira kinyanya mwere ile chinya wana biara ile cia banki wejo chereri ukainya kada kuruguka itu byo tujita kuthithia na hau na ro mugeta bukuga atire na ndi to kuinyerua na ndi to kwa intimidated kithira watho buruga ugo weje thaa ijire ngugine mwanka thaa mugwanja mwanka thaa inyanya witira njawa na tini ndaandikire watho bu kuma thaa inyanya mwanka thaa 11 ugwe withirwe ngugine thaa 11 wite na weekend na chio withirwe free na hivi na imbi nkiripotera Weru TV mbeta muthuri Muriuki Hakari kuma Ntere Chegembe North ni baete thirikari ya ngavana Kawira Mwangaza mukana jwa biumia biiri guchokia ngugine ari na atana bao baria bakwirikana kwenikirwa nkathi ngugine na bangi kuthamwa giutati na watho ni untu bwa mirungamo yao ya gisiasa baugite bagatiria ugoti biumia biubire kwethirwa mateta jao jatethirwa jakithikirwa na gwikirwo rito bubu bwezete ntukwe mwake nyuma ya munini wa ngavana Mutumantu Ithinkia uria ni wa kuma Ntere Oyuchia Igembe kwerekana gutunywa ngari ya thirikari kumania na kira gikwerekana ni kurega kwiganwa gati kawe na ngavana Kawira. Nicholas Chabare ni ori na ripoti iji. Tareki 10 mweri ojo gwetano mwanka gojo wa 2023 irio barua yandikirwo na wekirwa kirore ni abitha munene murungamiri imbondi ya wandikani bwa arutingwe ba thirikari ya kaunti ya Meru yekirwo ekirore kuonaniria ati Gitonga Kubu akuruta rutwata muruti ingwe wa thirikari ya kaunti ya Meru ari senior licensing and compliance officer nonto bakira kuringana na barua eno ekuga ati barua yake ya diploma itibuite na itagwatwa na njira ira yagirite na kumania nogu akaribantere Nchegembe North bathuritwe nontu bobu bonene bakiuga ibakuthura amono nontu bakwithirwa Gitonga Kubu wamwe na ntu bangi thirikari ni ya kaunti eno ya Meru barabaringithikite ibarutite ngwe thirikari ni itari imwe Madam Governor chokia Kubu itine kyawe na bau bangi urandi mutire bachokie itine bio MCA banyambene bwende na abo butongeretu ni chairman yenu onyambene tibu bute kuthetera antu bembe bona thina kande bwire kinya chenu kimotoni ntukwira boka thingithwa na abwe ntukwira boka inywa tukona nduge yo bwitika uke akutha butiomba kurwa mathai buthetera antu banyambene na bembe ria bakurita ngwini kinya babwe ntukwenu niyite itongo ikorika na buru na thomete Meru Teachers College miakele P1 aina degree mountikani to winda arenga graduation yake diploma kem winda arenga graduation yake mountikanya nini mountikanya thika
Kayu si feki. Kana si feki nunto kawera kwa ngabana. Kabaro skuli ya sibaya lo inde mori ando beto. Ende na de kare ritangwe miaka 5 na 5 enge 5 kawera mwenga. Mwekro ndo rwagirundisha kasi. Oyu muntu othomiwe barwa ciawe na ndiki national government kwanja secondary county. Muntu wetu etonga nguvu na jabite thirikari jo ndiko lugete jo yire na barua. No tena oreta kwa na institution iji abandikite wewe weta urutheria ketho kwendikiri yonto yewe rotire na watha kwe yo torie barua tuonie utwire muntu institution yeyo kana muntu university yegu athakinya guo kana primary kana secondary kana kuguo ndathomaira wewe ngoga wira ingona wewe ngono chunguja wa eidara kura tegwa ni institution wethegeji wo thomara jo wetha wena barua ciaku ne ndo watweta chunguja bamira yo babutaka wira watha we naki kawera antu atangwira tomwire tomulito matarete takulita ngweka iwe takelo liantu akibenga baba tai bamurengo ke baba bakaitu ba takinga antu kawera takitangwira yekera tarirwe bagikinyagiria thirikari ya kaunti ya Meru ni raithirie onto bobokaire na uchokia aruti ngugi babarikite na kubutwa na kinya babarutitwo iteni bira bakaririte baenda mangua ibathi na mbere nchokwitu ni ibiao atubutira na beto ngui no theri na uti makosa be nayo na ibariite ngui neu kuma thirikari ne munya barita ngui thirikari ne kireito mama nawo kababuta thirikari ne yeku mandam gavana ruareto kwaria tendraci cionthe no royere kinyo supply tissue kinya area ria kurua chai reo nde woni ukweyana ngwaend ekurita ngweu pending bills utekwenda kuria no kap 10% wetwa kanjo egu twegura mona dibagu bangoe withiri jo mitala mtuko kuma na arua kawira to kweleja mujuri wibwe withiri jo mebiere ote mundo ojuru ogwo ketha igara butika ye lokono egembe nothi osieta ile master bisobu ote manto gwethacia toguromba na batugareta maandamano na igankwira umakawira mwangaso golomi wo golomi thai kinya kansoe golionga thogwane tukeita numesuomi biela bibitiera tuteita renge kumeke North Betan Class Chabari Kwegita ria jairi atumiri barabara ya Katheri gwita kithaku mwanka kenjo ni batigi batena ugite nyuma ya ugendi kurema ni maandamano jaraja thithikite ntuku ya narua kariba Ntereji bakienda mubunge Kirimango shine kuba machokio akariba baritariria barabara eje ni karete wakagita gakanene iri mpanga kiribo na nebano gigukarabake bagikairagwa mawira nejati kuingwa ni mubunge wao ni bataririte muthuro jwao kiri mwandiki wetu Nteto mutugikare Miaka diba wandi ya Bodhogosi West kuma gishigo mbunge kia Centro Imenti Naroba gikabana dhokone ya Katheri bare na maandamano jamarito jegi barabara shiaosha thirikari ne ya kuma kithaku gwita Katheri kinjo gwita Ikweta Karogwa gwita Mariene na Yambu Injero gwita Kariene bakiuga kinya bare kuandamana Jumaine Nthiru gutema chokio barona kuma kirimo bunge wao Kirimango shine na nekyo bashumirite njirene kinya narua arabethirite bakinga njira kuma kithongo mwonkera kithone kya gutonya kinjo ura maandamano jaja jethirite ja kirungi kabune ne biashara ya ukamati atu atiganirirwe twantu ba Bodhogosi barabara wetu amba kuthithwa toria mheshimiwa Kirima atwira kura cheto kagurire toria mheshimiwa Kirima atwira kura cheto aringiria Bodhogosi kura wefte utenjera inyemwe ya national government yewetekeka nonto wategera njira te Katheri ni nthuku batu tweta wananchi kyo gitumi turategere tuna twakira nonto tukuona ate na interest cietu twakira tukathangika miaka 5 ethire no tikyo tukona Kirima atangana kumara atwairia kana twira uma itukuona matharau jaja gwitia muno na tutiko mutigaga nerwe bwega na kinyirio na kajuga kega twi mwakiria mwanka umare athithie njira kana uge atithithia nanzori sana iko ya kwethera njira yetu ya Katheri tutikuona atukathithia ate tugetira tukwira tuthithia barabara na kira na thaiya kworia kiranda kiru thai kira meria yetu tukwira ade kajo kirua watu tengo geto gwita thai ciombeka into bia twabikurira mundene
birere mwangare utigo kiaku akaribeto bonde bakatheri tiana bakomba gwita skuru boga nonga tutumire tanjere ira ndaja kenda tomba gwita ngoge ciato batwendera bacha bonda bonda ekurubeto ba mamboga into biao no thina bakura korokia karibaba ne bethirite bakimeneria mubunge kirima bakiuga we wandine ya Bothogosi West gutimirandi abekeiria no kethagirwa kibatejaneria iro no kyanjeshi kikuthithwa na keborisi ugorongamire kariene wauga ntubo batebatu ko bagita ya Keniga Stadium kekekiraja kena bamba kodaba anto bamba kodaba gitarwa okorwa waugere kote muitone etebatu kodora muitone ebatu kodora centro twekboria okapingana na maendeleo ya Bothogosi mwankare barabara cia ngaiti no thithetie akiri barabara cia to cia Bothogosi othithetie mwekura kamatwa atokinya cibitare bagwero kana njira kana ciare njirene muthieni akadibaba ne bogite mwankira ndira mubunge kirima agashumiria bachokerie biure biao na kuingia mabatara jao ndiro bagatiga kuandamana Atothitheria barabara no twaga toithia barabara tutatiga kuandamana no twatora kuandamana monkarere akeza narega atothitheria njira tutenoga maandamano monka tukorere kaumera atothitheria abisa kuma obisi na thirikari nene na kinya bisa babodisi bakithongo barego kinya Antoniau akaribaba boba kiuga barenda kwari na mubunge wao kirema ngushine na temutongerio ngi Makatheri wandine ya Bothogosi West gicigo mbunge kia Central Imwe nkiripotera Nteto cia Weru rea kwarietwa ni Mutugi Kare ni kuma kiri rugono ru ni tukuona kanya ga kunogoka ugeta kuraja insokerete na Nteto nkuruki nandi ndona kuandi value addition kiri supermarket yakwa imbije naja ujo ndatura ruji bwao in fact ndambiririe ndera na eka ithatu ndatura mbwao ndaugatiga ngerie mbonekethera naja no kubwe kwachi no kubwe mpoka matunguru mungao na into ndauga ndegeria gintu kyonthe jaun me ande ndimana drips ntirimana ngaino tumbuga janaja gukara 4 years kuti thithite bure kuturite na ndi drips yo kuona chire matungurune rere imbwao muthakano withairo ari mbere na kathitangi enje kamutaro kanini sana kanini mono etete ekuna bobeje banyumewe bagekaira mbio gitunguru drip urugurire tunandi urugurire roje rwete nandi roje rwekairwa rumeta nyuma boyanda boitete Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntubwa gitumio kwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cia mathiko kiri kameme ka Weru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM kirogine mero mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana oringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Life ni hard, but usitense, jipatie raha na Go TV. I just want to go home. Furahia local shows kibao virahisi na Go TV. Furahia movies na series motomoto za majuu, ujienjoy kabisa. Furahia makatoons na content noma ya kubambisha life ya wajunia. Furahia matimu zako za La Liga, Serie A na ligi zingine mob. Upgrade to Go TV Super leo ili ufurahie more than 70 quality channels kwa bei poa. Go TV, love it.
Lisha Milk ni iria rietu kuma Meru rithondeketwo ni ataramu ba kuma gwetu Meru Highlands Dairy. Iria rietu Lisha ni riri thongi na no urinyo kugita nyonta kurugira njeku chai bugakenera buri amwe na muno riri na rigu enjaga mwirine. Iria riri Lisha ni iria ria gukara ntuku 90 na kuguti kumaka kinya wagura riringi na ndiruga chai na iria ria Lisha Milk igo mwanya. Gura iria ria Lisha riri na nkuma ndukene riri akwi nagwe wholesale kana retail supermarket mwanya na magurija gukenia mukojo waku. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongira branch yetu irere akwi nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Dating show kali ya Hello Mr. Right imerudi hewani. Season 3 ndio moto zaidi. Will you please marry me? Warembo 16, bachelor mmoja. Sina pesa lakini niko na sura. Maceleb kibao, relationship expert Gertrude Mungai na celebrity host Dr. Ofweneke na Diana Bahati. Hello Mr. Right season 3 kuanzia saa 2 May 6 kwa Rembo TV. Lipia subscription yako ya Aerial Classic bouquet ya 999 bob ama Dish Smart bouquet ya 1059 bob upate entertainment kuruka. Download Star Times on ucheki Hello Mr. Right na vipindi zingine nyingi on the go. Star Times, furahia maisha kidigitali. Nguku gwatogeni oringi kiri Nteto chetu cheruthe mwengi chokera mubunge wa Igembe South John Paul Murigi ni amenerete thirikari iria ya umarukire akiuga ne nyangirie mbecha cia Kenya bonene gukurukira ndwangi mwanya. Nguruki noretie Akarina Kinyatongeria bange kugwata mbaru minister wori Mimithikali Nture akiuga ari na mubango jo mwega jo gukiria kimera kya mira gya kaoa na kinya majani na ugete abunge bagatigira ni bagutetera uge bwana kada gweta mira tambogita ontu bura botegweretie arimi na biashara bamira. Bunge John Paul Murigi akinyite sukuru ni Antobo Chio secondary kuria aije nembasari ya 703 703,500 na kairi gwita na mbere akithirukana na sukuru mwanya wagisi ya mbese yu ariuga mungana jwa siona ndejo tingeita au gatene ni ontuira nyingi ni sirwe sukuru ya mbese ya thirikari ni utongeria bora Uhuru Kenyatta mbesa bakuthingatia barika miti ya budget goyanto baijere thirikari mbia tariki 4 mweri wa 8 tariki 5 mweri wa 8 batumira mbecha buthuku nkirokia bilioni 32 mbecha ikioya uu na misuse ya fund cia thirikari sana irora cia kuromba. John Paul atirorirwa ni iria irumite arimi na biashara bamira ciegie na kanda kumitumiria tandawa ya mbogita baututukaria atongoria bakumembe burio uni Mheshimiwa Dan, Mheshimiwa Taitumu na abunge bonde ba Meru etuwete no muka tombe kwethia tukiarerio ntubo na tutegetegeria kwethia twikinyangwa renge ni antubando barabo chethi bakwethia bakithia tamanto ya nchobi aka ndawa cia mboita batucokerenge aro tumite na tucoka mbunge renge tukomba kwethia tukiareria mantu yao kwa kina no muka bombe kwethia betweleza kwethira bautwe antu bakuma nyambene ka kuma Meru kabate kwethia betu value ka ukethira tutekwa value twithire tukimenya na kiri kuona utethio kuma kiri thirikari. John Paul ariuga akari ne bagwate mbaru minister ori Mithikali Nture ni kwithira ne thiritwe akiritaniria mantu ne mwanya jario ja urimi bwa majani kaoa mira na imera bingi ntukira ranka buromba itombe kwethia twikaria waziri Mheshimiwa Mithikali Nture nanya ikenda tomba kwethia tukiona into bibinge
ndene ya Meru ko nenya ndene ya Igembe South au Bwana Yesu asifiwe. No tumeakwera wa muntu ni antubo na kwou kaita konde kwethire yako kariate no mwanka twithire tukirungama no mwezi yetu au na tukethira twimuthetera kwa vyovyote vile na twithirite nkwenda bwira oi muntu mutharime ndene miaka ingi 5 ikiwa yathira tutimoleleretio kwi au antu bembe iturambirie gutho tukiruma wa muno no ntuba kura tutina mutongoria lakini ankwenda bwira kia yumbe bara twina bo uti MP usavite miaka mingi mbunge ukuluka njomto no nto thai etete kibindi kia miaka 10 na bange besa bwe 5 eta toka yago yagwa twina muntu eto munene o mugeria no to batera ugeria mbere na kubwa na ate kubwa. Dennis Mugendi, Weru TV, sukuru ni Antobochio, sekondari Antobochio, wadi ni Akiego ya Antobochio, Igembe South, County ya Meru. Abiashara ba magutuni ni bakinyete akurita mbecha chiao cha muko kuandika anto bago karia thoko tuko nyuma ya wongere kubwa makarika jawamba gutabarika bariuga bamwe bao ibaingete buru biashara chiao ni onto cheirwe mwanka irathira bakirigara na are njara ya thirikari onde betite na mbere kunyamarwa ne nyangia Mati Mugambi katumenyithie nkuruki. Maniana bagabaga na nkinyampaga achia wagia bokaria thokoni ya magutuni kiri wandia mwembege chigombunge kya mara aringi biashara kiri thokone ya magutuni ndi ibetiganiritie na guchora kwandika karia botu kenda kwibaigiro karia tiota ekariba magutuni kana na biashara ba magutuni netwegweta tuna kuinyereka guku nene muno ntu bawamba bula bukwendelea guku okagita ukiga kantu gaku kethira ni kairwe ukerugura ka biashara kanini ukethira ni kairwe twegwatio katuthurane turi amwe nikenda tumba gucia akiri tumenye ni atia tukaomba gutethania neiba wakwa aria airwe into bionde na akuiwa twaomba kuripota kwa polisi na ewa ombira gututhikiriria nontu ni bejire na bona bula kwa ikwiye na riu gatukulomba ogu polisi yetu yaombire gututetheria ona riu yungane na ati nontu bwa mubango uju twabanga ntuko ye mnde baombe kwirwa bagitutethereria nikenda wamba bula bukwendelea guku bomba kuthira bakiaraniria na ndiki ba Nteto nyuma ya muchemanio ra bakuruthite wa gwitiganiria Nteto eno bariuga barari bakwinywa na mbababu na indi ibetiganiritie na kugwatanira bura bakaomba kurutha ona biashara bale bangi bate muchemanio ni uju mnde nitukulomba na wenyia bulu baombe kweja baungane nati nikenda tumba kulwana mbale uya amba baubonde bakwira bagituya guku tauni eno na nikenda tumba kurondeka tauni yetu ya magutuni kende kulana njirele agirite gutina wamba na kenda nageni baomba kweja tauni yetu na wamba nonto ni wamba butina kubunja milango nikurugura ibule mtu takali kwae na arugura ukediokera ni kwirwe na kaluma into bila kwenda bibingi agatiga kou kwa hiyo ndo buni butomakitie muno mwanka twaliwa ni wamba bwa murembo kali no murenya wa munde tukwarangia mana twana kwina gitumi ya tiene tugerie guceria mikakati ya bula tumba gwikaria ta community na njira ya kwirirwa tukienda kwarania kinya na station yetu ya polisi ira ikaritwe ni bwana Mbiwoti Nteto ino chiaringi biachara bathokwene magutuni iragwatwa mbaru na nkinya gukinywa kirore ichibwa location ya kierato Ekathirini Muthoni na ari twekarire na wana biashara ba magutuni ni twariririe kuhusu guswa kuongerera security gwitukira kwandika watchman nikenda baomba gutethania na civil na police kenda tugeria kuinga insecurity kana kuinga amba dokoni kana turanirire ya magutuni kwogu ekariba magutuni kana wana biashara bagwitikaniriria gutethania na tio kwa vyovyote vile nikenda tuona gutiwamba kairi kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kya Mara mbitagwa Mati Mugambi.
Chibo wantu nene na tongeretie musa kojo byuthi bya kamari arekirite mpine byuthi nkabo na kubimuntia mwanki bakiuga byuthi bibi biriogi utatena watho na ni ugwatikire mbeu mbithi. Chibo aritariria kuri na ntubane nende ni athirikari bari na byuthi bibi kire biashara chao ende kinyabo gotenkomeno bagatirimana na kibanga kya watho. Kuri mwekuru wetu ofisini atwira ati nguku iciara mugura getweterete ikala ikuma nguku kwatwika mugura kwa eta endike ndona bia cioceta kasino inkwenda wakisanto balare tukathire kasino akiaria na ndikibande to nyuma ya kubethia kasino ira bagwatire ugoro kuma kiri taoni ya Lare matundu murungi orane Chibo wantu nene augite kasino ino cionekanite ikiangaratania kinyamiji emingi na kubatitegerithia na mbe na kurutira ngugi na kuringithwa biashara enthuku utaoni ino ya Lare kana antu nene ngima. Babu nkamtumia na kasino iri narite mapema tugeithia tusino mwanja ruari na bandu tutendelea na mchako mwaka twagiza kasino kuthira na antu batu tumembeza njiti airite yonto dai twari kwa mazoga shukuru muntu no nyambia service akaito tuna kasino ni kadira na mwana kareta shukuru kizi jete business yetu nyingi muno siye manto yau so ngata ku anto beto ituraka na manto kasino itodi biashara ngeto kurita era yomba kunifesa mwananchi na nyamu biashara ukaenda biashara era yoterio mu biashara lakini kwa tuweka wananchi mwananchi kawaida kawe takithira. Akiuga imwe cha kasino ino kinya igwetwe ekuma akiri biashara achiarutingwe bathirikari na antu obanene na aliuga batitigana na mtu kinya uriko bunka akina kuringa biashara enthuku ta ino ya kwithirwa kwina kasino akiri biashara achiake akibauri bachwe biashara chingi cha kuringa totro atero itwa anene ndikwenda gwetagithi bariko tureka twanyena bia nene mbere twate bia nene bau igenda tuthiria igenda tujogendeke mwananchi wonde kawaida otwe tutianyuma burubo ndeke toka kide nukilia tukagilia everything. Kumara Gembe North Betan Class Chabari. Nawe mutongeria wa rutere ruregani na thirikari Raila Odinga na ugite thirikari ya Kenya Kwanza ni thetia Kenya ntigiria gwa ikwa mirigo yonthe akiuga batitikiria na endekithia ria watho buria bukumenyekana muno ta Finance Bill 2023 watho bobo ariuga ni bwa kuongera mukenya ugoti nkuruki na batitikiria mukenya eta na mbere kuinyirwa onde garama ya uturo iremete baba ingi. If you could possibly give us a progress and by now, are we ready? Because Kenya Kwanza essentially sees Kenyans as its beast of burden. Even this darkening scenario has not been able to persuade the regime to seek middle ground on the finance bill. We restate that for Azimio, this bill remains a big no. They have said that the finance bill will pass as it is. They have said not even a comma shall be removed. We make it clear that if this bill is railroaded through Parliament, Kenya Kwanza must prepare that we will have no option but to mobilize citizens around the country to fight for themselves. We will have no option but to mobilize all the social sectors and take all the necessary political actions to stop this blow and burden. Punda imechoka. Kuna njia mingi ya kuua paka. Paka kama imekuwa paka mwitu inakula vifaranga inaweza kuuliwa. Unaweza kuchukua kamba uweke kwa shingo, unaweza kuweka kisu, unaweza kuchukua paka vile vile ukapiga na nyundo. Vile vile unaweza kuchukua paka ukawaingiza kwa gunia, ukaweka jiwe, peleka mtoni, uzamishe huko. Kwa hivyo tumemwambia serikali watafute mbinu ya kuimarisha mapato ya serikali tofauti na kupandisha ushuru. Your take on this?